سالڤەگەرە پێنجێ یا کۆمکوژیە ئێزدیان شنگالê li Duhokê heta saxkirin bi amadebûna Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî we hejmareka baylûz û nûnerên hikûmeta Iraqî û netewên êgirtî ev bîreweriye birêveçû. Ku roja sê tebaxê wek roja genûsayda êzidiyan asand biryareka giring e. Li Iraqê û li ser astê navneteweyî jî tiviya ev karesate wekî genûsayd bihête nasanîn. Xelkê Şingalê di pênc saliya komkujiya xwe de dixwazin ji civakê dewlî û hikûmeta Iraqî û ya Herêma Kurdistanê ku şingal avedan bît û parastineka dewlî bû hebît da vegerin malên xwe. و پێنج ساڵن سەر جینۆسایدا زیارە بۆریە و مخابنی بەژی هەتانوها ما چ تشتی جدی نەدیتە وەکە گوتی على أرض الواقع و ئەم پێ بحسن إنه وان حکوومەتە بۆ ماکریا خاصة وەکە گوتی حکوومەتە دەرڤە حکوومەتە بێژن کۆ دووەلی تشتێکی جدی نەکریە و وان مەختوفێت مەلدەسێ داعش دەژی ڕزگارکێ بەس ئەس دبینم ئیرۆ وەدعیما ئێرەکێ نبر باشی چه ایرو ودعکی گله بزحمت ایرو اش آوش کهرباش وان خیفتن روزانه دهنه شوتاندن وان اخسیری ما دست وان پیرورست داعش دا و هشتا تالیا وان مای حساب 1800 و هنکی معنا یا دی اف گوره مب کومل شنگاله اف 5 سال ما تمام بون هستی که ملبر رو جمان حيوانات خوارن كسكي الماء نبو خوي خاصة حكومة عراقي الماء نبو خوي تاکو نوکه نزیکی 2940 کسین ایزدی ماینه دستین داعش دا هیوی و داخازا وانجی اوه کو او کسید مایجی رزگار ببنو بدیتنا کسو کارین خو شاد ببن. سلام بالای دنگ امریکا دهوک.